Повседневные фразы на казахском. Куда торопишься? Қайда асығып тұрсың? Ладно, давай забудем. Жарайды, ұмытайық. Ладно, согласен. Жарайды, келістім. Ладно, я тебя простил. Жарайды, мен сені кешірдім. Ладно, я понял. Жарайды, мен түсіндім. Меня никто не искал. Мені ешкім іздеген жоқ па? Мне никто ничего не говорил. Маған ешкім ештеңе айтқан жоқ. Мне нравится его характер. Маған оның мінезі ұнайды. Мне нужно поговорить с тобой. Сенімен сөйлесуім керек. Мне нужно кое-что сказать тебе. Саған бірдеңе айтуым керек.